Ko Joelene Busby, te mokopuna, te tohunga waka Māori, tohunga tārai waka hoki a tā Hekenukumai Busby, ko whakamānu I tana kaupapa waka hou. Ko sōna ito he whakaako I ngā rangatahi o Te Tai Tokerau ki ngā tikana Māori tuku iho mo te whakatere waka hourua. Nei te pūrongo a Tumamau Harawira. He whakamānutanga waka motuhenga. He whakamānutanga a komanga anō hoki. You know, I would like to see every hapu on the coast, every kura on the coast have a waka that they can teach their kids on. Mga tamariki, mga mokopuna, te hunga e hia kai ana ki te kapua ki ngā tini moihoranga, ai pākau ana ki ngā kaupapa waka. Ko ono marama ko ni atu a Busby e tārai ana I te wai mirimiri, he waka hourua hei kau ki tawhiti. Ko ia te wahine Māori tuatahi ki te hanga waka pērā. Ripeka tēnā ruruku tia. Hei hahi. Everything on that waka, you'll see that it's majority of it's handmade, right to the sails being stitched by our kids. Arakanahi is our lasher, so she did all the lashing on the waka. It's just been amazing, and to see it come to fruition. I mean, this was only maybe 6 months ago, earlier this year, and then to be here launching this waka today, it's just incredible. E wakatoa ngā kau moana o te waka, kua tere ia I ngā taitama wāhine o Te Tai Tokerau, atu I te tai haruru ki tawhitirahi, ki te whanga otutu kāka hoki. Nā ngā iwi o Ngāti Taka o Ngāti Kororā, o te waiariki hoki I tautoko I te hanganga mai o te waka. Ka mutu ka whakamahi ngā iwi nei ia hei tautoko I ngā mahi tiaki tai ao. You know, I couldn't have did this without the blessing and the support of our whānau, you know, the koha, or the just believing in what we can do for us to be able to do what we can do. It was also helping our kaupapa with the kelp regeneration because we need to kau kinas, so she's provided us with this boat as well to be able to use to help with that. Ko te whāinga nui ia he whakatere I te waka ki te tai tamatāne ki te moana o hokianga. Tumamau Harawira, te ao mārama.